Val protiorožarskega razpoloženja, ki je po tragičnem strelskem pohodu v Parklandu na Floridi zajel Združene države Amerike, je kot kaže obrodil prve sadove. Trgovska mreža Walmart je starostno mejo za nakup orožja dvignila iz 18 na 21 let. Prodajo orožja je omejila tudi trgovska mreža Dick's Sporting Goods. Kot kaže, se je protiorožarsko gibanje, ki ga najbolje poosebljajo preživeli dijaki napada na Floridi, vsaj nekoliko dotaknilo tudi ameriškega predsednika. I'm the biggest fan of the Second Amendment. Many of you are. I'm a big fan of the NRA, but I had lunch with them, with Wayne and Chris and David on Sunday, and said, it's time. We got to stop this nonsense. It's time. Trump se še kako zaveda vpliva, ki ga ima Nacionalna orožarska zveza. Nenazadnje je NRA izdatno finančno podprla tudi Trumpovo predvolilno kampanjo, a predsednik zagotavlja, da zveza nanj ne more vplivati. No, I'll tell you what. And they do have great power, I agree with that. They have great power over you people. They have less power over me. I don't need it. What do I need? But I tell you, they are well-meaning. And I said to them very nice, I said, fellas, we got to do something. We can't keep restricting and we have to do what's right. Vseeno je težko verjeti, da bi ameriška orožarska zakonodaja v kratkem lahko doživela temeljite reforme. Ameriška javnost sicer vedno bolj glasno opozarja na škodljivost preveč liberalnega trga orožja. Po drugi strani pa skorajda ni družine, ki ne bi imela svojega orožja. Observation about it, frankly, is that the vast majority of 18, 19, and 20-year-olds in Pennsylvania who have a rifle or a shotgun, they're not a threat to anyone. They're law-abiding citizens. They have that because they want to use it for hunting or target shooting, and to deny them their Second Amendment right is not going to make anyone safer. Zdi se, da tudi Trump pod pritiskom javnosti sicer izraža pripravljenost za spremembe, a še vedno zagovarja prepričanje, da orožje ne ubija, pač pa ubijajo ljudje. Zato bi sam orožje nemudoma vzel tistim, ki niso dorasli odgovornosti, ki jo prinaša lastništvo orožja. You can take the guns away immediately from people that you can judge easily are mentally ill, like this guy. You know, the police saw that he was a problem. They didn't take any guns away. Now, that could have been policing. I think they should have taken them away anyway, whether they had the right or not. Medtem so se dijaki v Parklandu včeraj ponovno vrnili v šolske klopi. Spomin na tragedijo je še kako živ, prav tako spomin na junake, ki so v najhujših trenutkih nesebično reševali tuja življenja. Toda okrepljena prisotnost policistov je hkrati tudi opomnik, kakšne bi lahko bile šole jutrišnjega dne, če politika ne bo rešila problema, ki vse bolj duši Ameriko.